Sibai ule wen hi October ni som sang ni le som ni pakhat in rin ni ani a Cochrane Military Council teram ne ka wangin KNU nen anin kapa sipai deputy sergeant telin mi pasarian thi ba ka mi som parukan hliam kayin state Cochrane township Military Council sipai lam lo wangin KNU KNLS sipai tenen anin kapa sipai lam deputy sergeant telin sipai pasarian thia liam tur mi som parukan thu KNDO lamin thu chuan siamani October ni som pakhat khan Cochrane township KNU KNLA brigade ruk battalion somparian hnuaya sipai tele firfiak Military Council sipai LIB zanga somruk paruk ta chu darkar ni vel anin kapa sipai lama mi pathum thi in mi som pathum vel anin hliam thu KNDO chu an soya chu tiang bokin October ni som pani jinglam darnga vel khan Military Council sipai LIB zanga somnga paruka force somnga vel chu yuatet khuwa KNU KNLA brigade ruk battalion somparian nen tho anin kap lea firfiak sipai lama deputy sergeant telin mi palian thia mi pathum an hliam boka chung ni ni chung in kana suaka chuan firfiak sipai pasarian thia somparuk anin hliam thu po sia tani khin u township Military Council tele mi puiweng him to pol ten in kapa sipai helicopter a thlok kual renga in kana sangsanga sipai le piuso thi polami somruk velan thi Sagaing region khin u township Military Council sipai tele tual chung PDF te chu nasa takinan in kapa firfiak sipai lamin force le ral thuam mo pe in an lo pui boka firfiak sipai tam takin tual chung PDF ten bei ti sia tani khin u PDF te chuan October ni som panga tlailama thu chuan siam danin khin u township chunga mun riat vela in kana chuaka bom som ni vel zet ti puani in firfiak sipai le ral thum keng piuso thi lama mi somruk vel an thi thu le an ruang te chu motor chunga chek vumin ye u kholaman phura mitam takpon hliam bok tian tar langa October ni som panga jinglam khan khin u township chunga firfiak sipai tele tual chung PDF te chu an in kam na sa hlea chuta po chuan bom ti puana thleng nuala khin u township police station le check gate chu PDF khin u polin grenade bom mangin an voma sipai pahnian thi thu ria tani October ni som panga chundar som pani vel khan khin u township no kong penga PDF khin u pol piuso thi pola mi som panga vel chu bompu kan thi mai thei thu tual chung PDF teran soya khin u township chung a hian October ni som panga jinglam khan CNU khawin dan kong penga avoi khannan bom ti puania chuta chuan firfiak sipai som pani vel an thi thei thu ria tania chumi hnu chuan bom in thlunzom ti puak le in firfiak sipai somni vel zet na takan hliam thei thu an soibok ani khin u township Military Council officer ye naya kai ruai force zavel chu October ni som panga jinglam dar thum le mini somni vel atang khan khin u kholaman run luta yuatit khuwa muta khuwa mongto khuwa te chu an thun huaya da in mipui an mana chu wangin jinglam daruk le mini somnga panga vela mongto te kongchi khuwa anon thlen chuan khin u PDF lamin bom pani kamin an lo baya chumi hnu dar sari le minute level khan bom avoi thum nan ti puak le boka firfiak sipai lama thi an omnuala dar sari le mini somnga paruk khan firfiak sipai te operation nei tumna chi yang khobula bom voi khat ti po ani le a Military Council sipai te chu khin u police station atangin jinglam dar kwa vela force samthum vel hruain in kana huna tanpui toman kalchua thu tual chung PDF tenan soi chu tiang bokin khin u township madaung hla khuwa po Military Council sipai ten an lu chua khochunga sipai helicopter athlok kual reng bok nia ria tani Suebu thunderstorm pol te soidan chuan khin u township tual chung PDF tele Suebu thunderstorm tangkop ten an baina Military Council sipai zachuang chu uile arthi in an thia voina in kana hian Military Council sipai te khomual an chengam tolwa helicopterin an thlok kual na sa tin an soi ani in sei Yuria Bazara Military Council ruat in zalal miomina chu silaya ka hlum ne in Mandaleya report pethin dalan pakhat ke chemasa bun ani Rangoon region in sei tangtu kongveng Yuria Bazara October ni som panga jinglam khan Military Council te ruat in zalal miomina chu silaya ka hlum ani thu mitamutu tenan soya Yuria Bazar chunga in zalal miomina chu silai keng pakhatina ron ka pa amuna thingalin an kanam huna silai muruak pali mu ani bok thu
mitam hutu tual chung mi pakhat chuan a soi ani Mandalay ji chu bazar bula kong number somriat pali thler number somni pariat le ni ko inkar military council sipaite report pathin dalan nia riat pakhat chu chamin ake sabun ani thu le thimai theidin huna thu riat ani tual chung mi pakhat chuan dalan na athoka aina po police lut chuak anom renga tukin chomadar som pakhat vel khan chema sa ani athi arin damdoi in motorin a run hruaya sipai ui chau ho chu civil dress in belin silai kangin an run kal bok ti in khettet media a hril ani military council ui chau piuso thi pol le tamu pdf battalion thumte anin kapa piuso thi pol pathum thi in hliam anom nual bok sagai region kale tamu asia kongpui kam yan ngai ang khuale panta kho inkar hat chain leibula october ni sompali tailamdar thumvel khan panta khu atanga firfiak military council ral thompek piuso thi pol le tamu pdf battalion thumten in kapa piuso thi pola mi pathum thi in hliamanam nual bok thu riatani tamu pdf ten in kana tangin piuso thi pol ten nami silai pahni silai mu then khat in biak pona khol pakhat mobile phone pahnian lak saka tlailamdar thum le minute somnga vel khan in kana chu topa tamu pdf lama tuma thi le hliam lovin an tol son le thai thu pdf tamu battalion thumten khettet media an hril ani Singkain township USDP party chungkua than ni Mandalay region Singkain township Kintong khua USDP party mi le sa chungko member pali ta chu October ni som pathum khan than ni thu riatani Kintong khomi te soidan chuan Kintong khomi military council report pe nia mitam takin an riat lar u khimau cho ina October ni som pathum zan dariat pel nu khan mi som chuang lutin moltum le chem le ral thuam nen lutin u khimau cho chungkua mi pa pali ta chu an that tin an soi u khimau cho chungkua ta hi USDP party mi le sa ni in military council report an pek thina wangin man tok anom nuala tlan chamek pon ti tol chung mi ten an soibok Swebu township piuso thi pol hroi tu pakhat tha ani Sakai region Swebu township payan venga ral thuam pistol nei tu piuso thi pol hroi tu pakhat chu October ni sompali tlailamdar nga vel khan tha ania an tha tak hi kumsom ngami u20 ni in tlailamdar nga vela chia khua le leichin kho inkara an thatti in tol chung mi ten an soya tol chung mi pakhat po in pistol zakzea a in lak porna porei to piuso thi pol hrol tak military council report petu dalan ani khothen omte thenga atiral titna po arei to te na soya king cobra khin u pol te po in dalan an then fai mi somthum palina ani thu chu an siamani pataiya USDP member Vengchung community organizer pakhat ka hlum ani Iyawari region Pateng khopuya October ni sompali zan khan USDP member community organizer mi pakhat ka hlum ani thu riatani tolsung mi pakhat soidan chuan an ka hlum tak chu ma ngein hla muala cheng ku ang suwa nia an puine nan leng chuak lai zandar sarili achan vevel khan takaun temple bula bai katangin silain voithuman kap tina soi pateng urban guerrilla force ten hepa hi thunena pongla katang khan sipaite hena report apathina voin khan kan pol member pakhatin athian faita ni silain voithum akap dalan chu amuna thingal tina soi ani pateng ko puya hian thunaina pongla katang khan bom voisom aya tam apuak to a dalan po pahnian thian fai to ti hriatani Molemian chuna military council taruat venglal secretary pakhat ka hlumani Iyawari region Molemian chun township thunaina ponglak tu military council taruat chozan khua venglal secretary mi pakhat chu October ni sompanga jinglam khan ka hlumani ti hriatani an ka hlum tak chu ko e tuenani in mo chun le ma upin kho inkar chaipi khobul kongpuya bai ka chon lain nei chil takin an kap ti in tol chung mi ten an soya bai ka khallai chu kan phardinga kan kap ama le a bike chu kongsir koran tla venglal ber aron tel lawa ma se secretary po report petu anga in kan thatti in urban guerrilla force jinga mi pakhatina soi Minkin township langpi khua raltlan u ta suya u puwa maumin tana mang suhleng u ale rolban lo chet pia an vain mi panga te chu ram hnuaya umzuin military council ten an kap hlum
Sagaing Region Minkin Township Langpi Khua October ni som pathum khan Military Council 10 Minkin Township Langpi Khua in hatin ram hnuai laman dapa sipaite hlawa ram hnuai lama tlan sia te chu sipaiten hmu in an ka phlum ti ria tani Langpi khomi pakhat soidanin sipaite hian October ni som pakhat khan panset lama tangin Yeu Township laman kala October ni som pani khan Yeu Township atangin Minkin Township an ron lut jingkale khua zan khatan riaka atuk October ni som pathum jingkar khan Langpi khua an ron luta khochung thalai ten an hlo wangin an vain ram hnuai laman tlan chuak te chu ram hnuai thlenga zuin rolban lo telin mi pangan ka phlum an hnuwa mi panga manin an hruai ngal te in khetten media an hril ani an tha tak te ruang hi October ni som pali khan tual chung mi ten an halrala firfiak sipaite hian Langpi khopum deuh tho in an ti chia sakba ka mi pui bungrua thanem tak an ruk sak ti ria tani Falam Tibual sipai kem atanga area thian fai tura chuak Military Council sipai tele CNDF te intungin anin kapa Military Council lama pakhat thi in pakhatin hliamatuar Chin State Falam khopui North West lama Tibual khua sipai kem atanga area thian fai tura chuak Military Council sipai tele Chin National Defence Force CNDF te chu nimin October ni som panga somhadar som pakhat vel khan intongin darkar chan ve velan in kapa Military Council lama pakhat thi in pakhatin hliama tur thu CNDF lamin thu su an siama firfiak sipai te hian lai pui vai tam tak ka ma se CNDF lama tu ma thi le hliam lovin lotling takan tolson thai thu antar lang bok October ni khat khan heti bol sipai kempa sipai sergeant pakhat chuan CDM lutin CDF te alo zom to ani Hakha khua CHRO office chu Military Council sipai tanan dap Chin State Hakha khokon bula Chin Human Rights Organization Pol office chu October ni som panga chonhuda ni lem ni somli panga vel khan Military Council sipai ten office kharna tala chu chia in an luta an du zong an zon nuwa thil than khat la chuaka an kalsan le thu mita mutu tual chung mi tenan soi ani CHRO office hi thunai nalak ani hnu deuh khan sipai ten an lo check to boka CHRO hian Chin State ta thil thleng sang le Military Council sipai te tharum thona zong chu en thla in report siam renga August le September thla po khan Chin State chunga Human Rights Board sian na lam hoi report lekha alo chua to bok ani ethnic armed group sang jinga mitang za som pali te thu buai Military Council ten anti top sak October ni som panga rampuma in ka haina nationwide ceasefire agreement NCA thu thlung ziana akumruk chamni ria rengnan kod lama thu buai nei ethnic armed group sanga mi za som pali te thu buai khes chu Military Council ten anti top sak thu an puang Argan Army AA atangin mi somruk pakhat Kachin National Army KIA atangin mi somni pathum Karen National Union KNU Karen National Liberation Army Peace Council KNLA PC atangin pakhat Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA atangin mi pakhat Restoration Council of Sian State RCSS Sian State Army SSA atangin mi som pani Sian State Progressive Party SSPP Sian State Army SSA atangin mi pangale Taang National Liberation Army TNLA atangin mi som pakhat ni thu ria tani NCA kumruk champaphak lomna chu October ni som panga jinglam khan Nepiro a Military Council lamin kai hruain alom na nei ania chuta chuan NCA thuthlunga mingziak ralthum keng pol somjinga Karen National Union KNU le Chin National Front CNF ti lo pol dang pariat te chu an telvek ti ria tani Pi su chi ukil ukhimau zo chu section za somli pali manga akhes boipui chungchang soichuak lo turati ani Military Council 10 dan lo le diklo takan man State Councillor do Aung San Suu Kyi thu boite kodlama chinfel ani ilaya akhes din hunle athu boy kalzel dante pon lama soichuak lo turin ukil ukhimau zo chu Military Council 10 section za somli pali choin an khap bet ti ria tani October ni som pali khan Military Council noya thok Pimana Township General Administrator chuan section za somli pali choin State Councillor do Aung San Suu Kyi ukil ukhimau zo chu
thu boy kalzel dan chungchang soichuak to lo turin khamna thu pe ka chua chu khamna thu pe ka chuan ukil u khimau zo chu media lam department ne na in biak le thu thu te ko ta thu soi akhing tu te thu soi te a soichuak thina chung chu dan ang taka thu boy kalpui tu emo ti boy na emo ti nat theina mi pui lam thu boy le cho boy theina thlen thei wangin khamna thu pek chu chu ani thu tarlan ani kantet kong masoya pui thiam sukula Aung San Suu Kyi lim chu ti chia tani Mandalay khuwa Maha Aumia Township kantet kong masoya pui thiam sukul chunga do Aung San Suu Kyi lim siam chu October ni sompali jinglam darli vel khan tuta ti siat lo pol pakhatin anti siat thu pui thiam sukul nai waya omten RFA an shil chung pol te chu mi somthum vel an nia Buddhist pui thiam sukul tala in kalchu wachia in simena siam Aung San Suu Kyi lim chu minute khatlek chunga anti chiat thu ming tarlan lo pakhat chuan a sei chuaka ani chuan jingma takania pui thiam sukula omte an la thovek lova pui thiam no pangho chian la thova chuti lai chuan civil mi somthum rual chu tiang le chemkangin an lut luya gate po an wachia tum nei sa tin ni hmel anti chia chumi hnuwa online an tlang zar boka chuti rualin do Aung San Suu Kyi lim ero antar lang chiang lova midang vona ang lakin an lan tira an lo intiam sa to anga tian ni hmel tina soi social media lama video file leak out a chuan milim lu an vuak chiat ba ka alu khabuala a hnuai lampo khavaro ti ote po a riat thaya milim an chut chiat zo vele an chuak le ngalani ma se chumi pui thiam sukul chunga Aung San limero anti chiat lo thu riatani fir fiak sipai ho tu min aung hle chu Asian Summita tel lo tura rel fel anita October ni sompanga a Asian Foreign Minister ho emergency meeting a fir fiak sipai ho tulal min aung hle chu Asian ho tulu te in mu khomna Summita tel lo tura thutluknan siam thu Japan NHK media chuan apuang ti sia tani min aung hleyan sipai chakna manga mi pui thuneina ponglak chin felani theina na Asian mathroi tu ten Asian consensus panga ataka chantir turan soi ho na chu military council lamin chantir thailo turan dodal zela wangin Asian ho tulu te in mu khomna Summita tel lo turin thutlukna an siam ta ani Asian ram sang sang shwai tu te in mu khomna summit chu October ni somni paruka tanga ni somni pariat thleng nei turania October ni sopanga a Asian shwai tu ten thutlukna an siam ma a Asian le UN Secretary General meeting nei tura ruwa manachu sonani thu riatani boka achan chu UN Secretary General Antonio Guterresan Myanmar Military Council apom du lo wangin Myanmar palai telvena tur Asian Minister tenena an meeting hun tur an son latir chu UN palai te thu soila chhongin writers chanchin chuan atar lang ani fir fiang Military Council pola wana maunglin telin Asian ram soma Foreign Minister tele UN General Secretary te inkara inbiana nei tura ruwa manna siam to zirtomnia nei tumchu UN General Secretary in hunson la turangen thu riatani UN General Secretary chuan ram sang sang le ram chung buaina soi ho thayani hnuwa chau Asian le UN in mu khom na hun chu man ni se tina soya chutiang bokin Malaysia Foreign Minister Datuk Seri Safuddin Abdullah po in Asian consensus pangate malakna masonna om lawani chuan sipai ho tu min aung hle chu Asian shoi tu te in mu khomna Summita momo ani lo ti in lo soi bokani hetianga Asian ram sang sang shoi tu te zinga din hun poimo le nina poimo tak lo chawani ta ka chuan Myanmar Military Council ho tu te din hun chu ader thong sot le ati thaya chuti rualin NUG sarkarin anni an lo pen khalma sazel po ti thaya Europe US le Asia ram sang sanga sipai ro rel na le tharum tho dodal na chu asang chho zela Military Council chu zoi zoya dan chepin an omtan to ati thai ome mi pui sipai te tan ral thuam thanem tak Military Council ten puta u airport thlengina thon puta u base military nuaya mi pui sipai tan ral thuam thanem tak Military Council ten puta u airport thlengina thona mi pui sipai pitu sit zavelin muakin andong ti tual chung niu satanga sia tani Kachin State puta uwa Military Council lam mi pui sipai ten mi thar zong khomin military training anei pui thu po sia tani mi pui sipai le mi pui veng him tu pol te hi riat pol ol hlea Military Council lam te hi mi pui sipai TB kan nia
mipui veng him tupol te ner hriat pol lo nan military council lam mipui sipai P2 sit ti in kanon puang thinang ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak the te chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye